Ngiyanibikelela mhlawumbe sizansi ningizimi nenyakatho njalo kaNempumalanga uZekode lo nibingelelayo akukhulumeki umoya wami ubuhlungu kakhulu nje ubuhlungu kakhulu umoya wami ngani ngoba angazi noma ngizothi mhlawumbe ngizovuka ngiyaphupha uyabona ibhlungu lento ngani ngoba ngiyazi ukuthi abaningi ngibuka la ama video circulator ngisendelwa abantu enhla nasizansi kuthiwa hawu umkhulu awuqinisile indaba kasiqiniseko angifuni mina ukuthi bafowethu sike sihlalene lolu daba ngani ngoba bafowethu engakukhuluma ngabuya futhi ngakusasa ngathi cha lokho kunjalo ngiyahoxisa cabanga ukuthi 4 days back ngoba ngikhumbula kahle into enjalo ngayikhuluma evidweni ngathi siqiniseko akabhasope ngani ngoba unesibonakaliso ngisibonayo ngaye ukuthi kunabantu abazengela ukuphila kwakhe ngibhlungu ngani ngoba uyazi ukuthi kunabantu abacabanga kancane la ngaphandle abazothi hayi uZekode uyazana neinkabi kanti akazani nayo inkabi mina ngibonile comment efana leyo ngani ngoba kuke kavela ukuthi kena Zekode ndini lo wageza abantu ababulala uDubula ngibhlungu nje ngale yonto ngiyacela singane sika mama mangabe lento ikhona angifuni ukuyikholwa angazani nabantu mina khulumeke ngayibona into mina engayibona ngaleso sikhathi engayibona ngaso ngayikhuluma futhi ngathukwa left right and center ngathukwa ngathiwa ngiusomathuba nginyanga mbumbulu ngafonelwa ngicabanga ngafonelwa kuba usiqiniseko uzokhumbula ubhuti wangifonela angazi noma umalume noma baba omncane nombani wathi Zekode sisibonile isibonakaliso ngicela ukuthi umfana ngimlethe kuwena Zekode wenza izaba ozenzayo ngoba into mayisebonakala ngathi mina wathi kodwa umfana ngiyazama ukumbonisa ukuthi eze kuwena kodwa ngathi kunhlanga zimuka nomoya ngathi mina no bhuti man bekuyisibonakaliso mase sibonakele siye singenzeki angikhukhumezi ngalokho ngani ngoba abantu ebebengangithembi sebethi hayi sizothi sesiqala ukuthemba angisho ukuthi ngithembeni qhubekani nibe esigabeni ebenikusona ngoZekode okay athi ubhuti lo ngizozama ukukhuluma nosiqiniseko size naye usho ukuthi ke nabahlulana ngani ngoba kunomuntu owangifonela engeke ngize ngimusho ngoba naye udumile wangifonela wathi no Zekode ngiyacela bhuti ngicela ukuthi uhambe usihoxise lesa statement ngani ngoba lo mfana ucasuya uthe lo mfana Zekode yabona le nyanga uZekode ngizomnyeka uDisemba angafa ngoDisemba ngimiyeka uJanuary angangafa ngoJanuary uZekode akaphinda asebenze esigodlweni sakhe ngiyubulala ngiyuqeda umsebenzi wakhe sibonisane nalomfowethu wayengifonela ukuthi no angihoxisa statement ngithi no kulungile mfowethu kodwa ke uyothini ngaleli dluzi kusho ukuthi ngingabaza amandla alo wathi mfowethu ungabusacabanga lokho ngani ngoba umsebenzi wakho uzofa ngoba awuzazi izitha ezizoqhamuka ngaleso sikhathi usiqiniseko mayithuka la kuma social media ekucindezela ngendlela yokucindezela ngayo ngathi no it's okay wathatha usiqiniseko wamfaka ku conference
sakhuluma sababathathu ngathi isiqiniseko kulungile mfowethu ngiyaxolisa yena wayengathanda ukukhuluma kusho ukuthi wayephatheke kabuhlungu noma ngangimcika ngathi kulungile mfowethu kusasa ngathi ngizoyenza manje ivideo ukuthi ngiyihoxise le yanto ngempela ivideo ngayenza ngayihoxisa into ngasho ukuthi no bengasuye ngisiqiniseko kodwa ngibone nje kulabantu laba abathuka abaculi bakaMaskandi kodwa ngiqangelo yena iyona ndlela engakhuluma ngayo leyo I'm very disappointed ngani ngoba umuntu okuyena owayengihlayisela isiqiniseko lo ngimfonela from izolo ngifuna ukuza ukuthi mfowethu iqiniso lele ngilizwayo ngani ngoba ngiyazi bayazwana naye angaze ngimthole kuze kube manje uyabona angaze ngize ngimthole loyo muntu loyo mina ngibhlungu emoyeni bafowethu angifuni ukungasho ngibhlungu emoyeni ngibhlungu kakhulu mangabe ngempela lento ikhona ngani ngoba ngafuna ukuyithemba ngani ngoba mina ngiye ngazi ukuthi kena ukubonakala kwesibonakaliso Scott leyo nto leyo isuke seyindlulile ngangena ku live kaSiqiniseko ngakusasa ngangena ngathula wakhuluma uSiqiniseko mabemtshela abantu hey bathe wena ziqoqo uzolimala bathe lama comment enayangicika angitshela ngenyanga eziphuphile mina uyabona akwangangiphatha kabuhlungu futhi lokho ngiqhubeke ngilive ngulalele likhulu lento mina ngishaya uvalo inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu mndeni wakamvelase ngiyaxolisa kakhulu bafowethu niduduzeke emndenini niduduzeke bafowethu mhlawumbe nani ningaze ningibheke mhlawumbe ngenye indlela ukuthi hawu zikode ndini lo mhlawumbe uyazana nabantu ababulana abafowethu cha ukuthi angibazi nginyanga nje le yasendulo ekwazi ukubona into ezisemfihlakalweni ngiyaxolisa bafowethu phephisana uNkulunkulu uyapha uNkulunkulu uyathatha isikhathi singalindile ngaso umuntu bangabe zalwa siyajabula emhlabeni bangabe kufika isikhathi sakhe sokugcina bajabule ngale thina sikhale ngapha bafowethu sukela izolo angikho right moya wami ubhlungu kakhulu into yenza ukuthi ube buhlungu kakhulu moya wami ngani ngoba ngibuka ukuthi emndenini kuzoba ngazathi mhlawumbe ngiyazana nabalimazi kanti ngempela angazi lutho uyabona ayi mangabe ikhona lento umoya omhlungu ngize ngamfonela izolo Siqiniseko I think I will also even put voice note ngimshiyele yona namanje akakaze ayivule ngimncenga ngithi bhuti mangabe uyadlala man ngiyakucela mfana kithi ngicela ubuye bhuti man please ngani ngoba umoya wami ubuhlungu kakhulu phephisana emndeni phephisana ledla ngalingihle bese ngicela futhi nabantu abakujabulelayo ukufa komuntu ningayenzi lento ngani ngoba sonke sizofa ngendlela futhi ihlo Mvelase ayibhuti ngeke bhuti ayibhuti ngeke bhuti ngitshele bhuti ukuthi ke nayo into engekho lento engiyibonayo mfowethu ayibhuti ngeke ngicela ungitshele mfowethu mfowethu ngicela ungitshele futhi ngiyacela futhi noma usutshele mina ke futhi abanye abantu ungasabatshelanga ngiyacela Siqiniseko mfowethu Siqiniseko ngiyacela mfowethu Siqiniseko mfowethu mfowethu ngeke ngicela utshele mina ngiyacela bhuti ngiyacela mfowethu ngicela ubuye kimi ngiyacela mfowethu